Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silin sang puya. Nithum cham turin Union Minister of State for Rural Development, Consumer Affairs, Food and Public Distribution Minister Sadvi Niranjan Jayoti chuan voin khan Aizawl lo thleng. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal hova New Delhi Board of Trade meeting a Mizoram Sarkar ayo in Commerce and Industries Minister Dr. Aral Thanglena atel. Telangana Secunderabad ta kangmei chhuak ami pariatan thi India chu kolphetha man khobak siam chhuak theram ani to thu sarkar in soi Nithum cham turalo zin Union Minister of State for Rural Development, Consumer Affairs, Food and Public Distribution Sadvi Niranjan Jayoti chuan voin khan Aizawl lo thlenga Lengpui Airport a Chief Minister Pujaram Thanganen anin koma Lengpuya Chiapui Bazar le Vaivakon Bazar to hnuwa Governor Dr. Haribabu Kambambati ne anin komzui ani PJT hi Lengpuya tingin Vaivakon Bazar panpui ngal ni in bazar thai thar zuar te tlo ina koma Vaivakon Bazar chanchin lo hriat to thule nu ho hlirin doran ngak ti hriatin atlo chak le ti asoya Mizoram chu thlenchin andoma ti thule rammoi takani a ama po thingtlanga pianga seilian thingtlang nu ve meni ti soin VIP anga po in ngai lova anjinga ami khwalawani ati Prime Minister Narendra Modi and India marchaka ngai poimo thu soin ani thusok anga ronkolani thu soya consumer ten harsan an to angte anhen an thlen chuan sutkin sakdan konga zon pui tur thu soi ani Bazar and Kol tu ten harsan an thlen pakhat Vaivakon Bazar building sak that sak tura an ngen na chu urban area ani awangim ti thei vak nei lo ma se project te an siam ani chuam thei top chwalo bozi sak tur thu soi ani Union Minister hi zanina Mizoram Lar Sab Dr. Haribabu Kambambati nen Ras Bhavan anin komanga Ras Bhavan a hian ariak ngal dona naktu khian Mizoram Aspirational District Mamit District atloang Sarkala Pui Scheme Revamp Distribution Sector Scheme RDSS Noya Electric Bill Pek Lok Thena Prepaid Smart Meter chu Mizoram Vua Tura Malak Chho Mekani ti Mizoram Sarkar PNE Department Engineer Tetana Hemi Chungchang Training ne Meka Tarlan ani Ministry of Power Noya National Power Training Institute in Mizoram Sarkar PNE Department Engineer Tetana Nithum Otur Aizawl Training and Bosai Meka Sarkala Pui Flagship Program Kalpui Mek RDSS Chungchang hi Tarlan ani a Hemi Hnuai hian India Rampuma Electric Eng Chitman Choidan Tur chu Pek Lok Prepaid System a Pek Lok Theya le Vector Ro Manani a Mizoram Chunga Consumer Meter Zongzong po Prepaid Smart Meter Thak Vector of Malak Chho Mek ni in Metering Scheme Bikatan hian Ministry of Power atangin cheng Vaibel Zasum Seri Pathum Noi Somru Pathum Sangson Hu Fel to ani thu Tarlan ani Smart Meter Prepaid Mode Kalpeni Huna Meter Reading La Katanga Bill Siam Thengin Mishing anin rol thei to don nova Bill Siam Solaka Thuitak Aveng thei tura base se ani Mobile application mangin electric eng setman pek lok to turani dona electric bill chu chona tan thale sum sen angai to don nova hei hiam kolphetha kalal tur engemaw chana veng don ani Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal hovin New Delhi Board of Trade meeting ne ni a Mizoram Sarkar ayo in Commerce and Industries Minister Dr. Aral Thanglena atel hehuna hian Commerce and Industries Minister Dr. Aral Thanglena chu Mizoramin athar chuale ashal chu thei te ba ka Mizoram in India ram thil shal chua hlok na a tho ve thei tur chi sang sang tar langa Mizoram chuan Bangladesh le Myanmar a ri awangin in sum don ton na konga po in rin ton na le in hriat chen ton na an nei sa ati a Mizoram segle sa chu thai le thera thar chua konga a tha ti soin agriculture horticulture le food processing lama na satakin ma an so na ti a heti rol hian thai le thera te thar chu ani hno song bol zuina tur man ruale bungro tha Mizoram in ane thatok lo wangin sarkar le pi chuan ngai poimo sak ngei se du thu soya Minister chuan organic farming Mizoram na kalpui dan soi fe in sarkar le puin ro mana fel takane thei chuan Mizoram thar chu te hi ramchang kangjok abik takin Europe le America organic farming ai sanarama hlok na an hmungei don ani ati a Dr. Aral Thanglena chuan handloom textile le handicraft chu agriculture industry data Mizoram mi pui te hmalak na lian berani thu soin Mizoram ko chuak te chu tun ma atang to im Indiaram le rampon mi tem an hlut to thina hemi konga hian na sele zola sarkar le puin ma alak puya Rom manna asiam pui phot chon thalai te tan ezona ngel nget tamtak asiam don ba ka India sarkar point a hlok na atel ngei don ani atia Mizoram chu mau chi sang sangin an ngei thu ta langin minister chuan mau manga thil siam chu sang sang in chung bung ro tanga thil dang te khovelin a hluta wangin Mizoram mau tunlai thiamna sang ber manga mumma le changkung zo ka song bola
hlok le don ti soya hime ta na ro man na fel fai tak ne tul thu soi ani Mizoram le Sitwe longcholna Myanmar thunzom tu Kaladan Multimodal Transit Transport Project KMMTTP chutluang takin malak mekani thu soin he project hi zofalani hun chuam Marchak state ba ka India rampumin Myanmar le ASEAN ramte apotnai vek dona sum dona le hlok na tamtak India ramin atel thuai don ti asoi bok ani Mizoram police chuan ni zan khan mun ni Aizawl le champhai pan lir the tangin ruihlo heroin cheng noi za pani singa hule pseudoephedrine cheng viable se somni pariat chuang hu an man Bongkon police station chon ni zan livel khan central waime ruihlo do to pol central anti drug squad ne na tang anthudon bozuin Myanmar lammi lan hming liana kum somni pakua kolkul kalemeo district Myanmar ni in soi chu zong tui Aizawl in pakhata online akuta tangin heroin nge ya riat gram zani panga international market cheng noi za pani singa huan man saka heba ka hian chalboy junction khan kon police che gate duty champhai police chuan tukin dar ni khan Aizawl lama tanga zo khothara champhai pan lir thei pakhat sumo roding liana kumsom nga bong kon Aizawl ni in soi khala tangin pseudoephedrine ninge ya riat ke somni pariat point pariat mum noi khat sing riat tual chung salna reta cheng noi za somni paruk le international market a cheng viable somni pariat anoi riat hu an man ani ruihon man te hi thu boy sem sakin chui chiat mek ani voin khan scholarship district hospital minister pukela rin lenan hemodialysis unit hong minister chuan scholarship district mi puijinga he khol momo te tan mal somna le damna thlen tu ani nge be sei thu soya district hospital thar changtlung jok sakani theina na asakna tur lung phum po phum thoi tura ro manani thu soya scholarship district mi puiba ka district pon lama tangte po damna be se scholarship district hospital in pan tu ani thin chu lomomati thu soen thoktu te chu damlo te tam taksa le ril rudam na thlen tu ni zel turina cha bok ani report tarlan danin district hospital scholarship a hemodialysis unit hi sarkar facility noya apangana ni a scholarship assembly constituency bill to MLA malak na noya a building post sector ni in tu na khol and call to tur dialysis technician pani po hi MLA fana tanga chhor anni hemodialysis unit district hospital a hian dialysis in a call pathum oma heng call te hi Fairfax Foundation India kaltling in ICICI Bank tepek ani hemodialysis building saknan hin MLA fund cheng noi som pali manani a MHSSP atanga cheng noi sari thilsang sanga tan man ani bok serchi bill to MLA pulal do ma chuan kongsang sanga Mizoram tu themek tungding le turin thei top chu angai ti asoi voina serchi MOP office thuam tharlom na he thui sein pulal do ma chuan ram achia thuk to ema wangin mitam tak chuan siam that thei tolo hialin an ngai ti a khovela democracy ram lian tak tak te point hun har sa tak an tok thin ti soin ram tun din nan kil ti da tanga tang rola thei top chu angai ti asoi pulal do ma chuan 2 point zoram siam that nan ti tur poi mo tak an ne ti a zoram siam thana bul chu chung ko atanga intana ni thu soim dik taka chung ko atanga bul tana poi mo zia asoya bial to MLA hian MLA fana tangin MOP office che that nan cheng no inga pe a hemi mang hian che that ni in bungrama mo sang te po label ani voin khan mami district disaster management authority chur khomin mami district Myanmar refugee te din hunle disaster management malak na sang te an clear ho meeting a hian NH44 ALA min in kong an no thin awang harsan lo thleng thin sut ken dan turte mami district COVID-19 vaccination din hunle kalpui mek dan te district emergency operation center mumal zok le changklung zo ka kalpui dan turte ba ka mami district a chena sang lo thleng thei tur laka inven dan le masona tur sang te ba ka thupoi mo dang te soi ho ani Chanchinthar hi all India radio Aizawl tanga puan ani Telangana Secunderabad hotel kanga mi pariatan thi thilon danin kang mai hotel chhong hnuaya om electric scooter showroom atang intrana ni a electric scooter showroom kang hian in chhong ni na thleng a kang kai ni in DCP Chandana Dipti chon soya showroom kanga tanga mai khuna satakin achunga hotel hi tuama mithi te mai khuna sata wanga thochama thi vek ani thu Telangana Home Minister Mohammed Mahmud Ali chon soi ani Prime Minister Narendra Modi chon mithi chung te torpui thu soin sarkar chon cheng noi ni theu jang domna apedon ti apuang hal ani India chu khovela kolpetha man khobak siam chok theiram jinga atelti sarkar ni soi sarkar chu danin tudin huna ram chunga kolpetha kham khobba ka hral chu tham siam choni to a ram chunga kolpetha siam chu 1 megawatt noi li chuang ni to ani sarkar chon kolpetha thiang hlim sigle sa chi chelo renewable energy siam chu konga the to pa chu a
India chu khowela renewable energy siam tamram pathumna ani to a tuna asiam chu za somli hi fossil fuel manglawa siam ani Chanchinthar serti topna na tlang pui Nithum cham turin Union Minister of State for Rural Development, Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Sadvi Niranjan Jayati Chuan, Vuin Khan Aizawl lo thleng, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal hova New Delhi Board of Trade meeting a Mizoram Sarkar ayo in Commerce and Industries Minister Dr. Al Thanglen atel Telangana Secunderabad kangmei chuak ami pariatan thi India chu kolphetha man khobak siam chuak theiram ani to thu sarkar in soi chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani